Ya, eu foro von fatalo fatu fo I lau fa sa nga malau mai mo nga sa mo de fo ia fiafi o le aso lulu. Aso fa o le masina o kitopa. Yo, lua fe lua se furu mo tolu. Ile a matanga fo o le nei masina, mai se fo o faiva matiute. Fe nga yelo tantu. Do malo fo ai la o maua. E dei fo I lao mani no o mo fai fo na maua e fa awa wina ile manto por kalame fo o le Blue TV ma le NUS Channel 8. Sport Talanoa e le nei fo ia viafi ia mana tu fo ia usama fa inga Samoa ia o le atunu tofi o le atunu o to a o se ala o to pa lango fo ia mau mamalu ia mai lava ile matai li ole tui manua ia I malai tele malai tafuna I se ia pa ia fo ia le pai le o le pai sino le tino na fanua nei filme pulitu ne tawilo ai manua malo ia fusi ia le fau o malo wa ainga matama foi ma ainga ya o le polo puinga le antu mo pule tu au mala tau wa ainga le time le va fo no ti fa talo fa tu le to o na asiata fa le malu le vanga on le fiafi e tu sa yo lo mai mo nga mara fa sa saunga po o fe la valente ma u ma ye le por clambe le vanga o le fiafi ya le fo wa to ali o le masina wa to la no le no le mato fo I va se tolu o te fi fa lo atu ya le fo wa le gata o toi fo I mai le malanga le fionga ya Aumua mai si o tātou watunu o I Samoa. Ia o le fo ua no fo ia sua mauololo le fionga le whaasina le fionga Toleafoa. Aiolupotea, Andy, Aiolupo. E le nei vaenga o le fiafi. Ma lora soi fo mawali ma le lange mai lau fionga. E le perestini o tamatuai o le manu Samoa Toleafoa. Ia e me se fo I o lo lantoi le ema lo lantoi le vasa. Ia maru kau le saurunga tātou proklame lau fionga Aumua. Ma lora soi fo manuia. Ia. Fatalo fatu ya asiata me se foi ya fionga Toleafoa ya atainani le tapo inga malu tato tunu sa moro faiona fa fonga mai nei tula la so tato po kalami yo no faia le upu ta malo fale ata I'm back I'm back ai me ka kangi o le pak I'm back Fatalo fatu sa mo ya mi so tato pa anga ma ni la volo masani no matamata mai mo mai foi tato pokalame ia vai foi to a mai mo mai ia fatal fatu o fonga ni ia fiafi me ma lo malanga manu ia au matiu te aso na le la ia tatu tau foi fatalo foi lenga le le tua fi fo ro toi a fio mai Aumua a tole tato va se toro Iyo se taimi o yese kakala na ufionga Toleafoa ai mo ia ona a fe se fa te tato company ya lango sua Samaria ngale ia ila to le ma fai ona au mai rola to au e so so ni ia tato proclame o le sports Talanoa ia so lulu va ia so te Tasi fa me po ele gang fa te tele tato Tasi Market ya me se fo lango sua tato fa lo ma to le utatala le se tato la I Mangry Town Center ya sunga fa fia ngai Reverend Toleafoa ele gata ile ma to te fa te le Pacificezy money transfer fionga fai malo ya ma le lato fo o nanga la fo so se leni ya awa tato ai ngai sa mo so se la I nei anga te fo ilo lungo tato website le na fo mo fa no fa nga ina ai me so la to o nanga va lua male New Zealand Rugby League awa le ta pena ino le ta longa dele lea o le a iyo e lo mai le solution mo le Tasi I don't know about you watching but I've got my tickets Awane ngalo o maua tatou tickets I so se la o le Pacificezy money transfer I nei la vai au kilani ava pe fo ila o le ke mamau ko ele se la le mena te yai ele ngate mafai ona e vala au mai Pacificezy taufi ia ngai sa wala ngai fai Eden Park le talonga options mo le na o le sino options pe afai wale mafai lava e le tatou link le na e mafai ona e aloi online e fa tau wai foi sau tickets o ne ngalo e arga tele ma tau te fa tai le DIGICEL iyo DIGICEL pa Pacifica le fionga le pepe ma le la tofu e ona ia arga kala ile o le Sanita Hotel se ma fa se kala le ngane ngoba ko to fa de ia o tanto Samaria ngale le na ia o lo mo fa ona o mai ona tau au la ngam so tanto wa program ia ai ma no le ma ngam ia li o mo ia maro fo le tapo ya siata me se fo ia le fionga ya Toleafoa ia
Ma vai aku Toleafoa. Ma vai aku ngai ko fa sani tapea pola se tu longo lo manga Ye sa ma wosi ti sa angal le mai le sa ni te fa tai mau ava no le a fe lo ye toi foi le pulenga mi se foi o la to fo lo fa pena ona tau tu ina le sa ni ya sa mo hu na ya no ta Talanoa wa tali tonu la la ukala le ngo fa yaku oni le lava asiata le lava o tali tonu ma o vai ya ngata fona ya o le la to lau fo fia ya mal ta spoia fo yo le sa va atu ya sa o fa ya le tato uso matamu ko pole la vai mau matamu yo la was sele po ole mo ave pe wo ka vai vai ro le yo ko vai vai la ro la nga se tauna ave mo ta po ala wa sele po ole ave yo le me silino ma le la po ole ngo ave o lo ku ngi la alena fa como que me faltó la pepe le la ole le o na ina le le falta el malo mo fa lai ma se fa por mo o ya lo suaf ya la go fi fa o kamangi e fi ko yo la mo yo ya kali yo o que ngati o ko vai ku pi e ka sui po ni ka ye po ka mai ka ko faltua ye ka va pen fa lang e ka la fuya ale ko mo i família o sa o venga ye ape por ka ele ri ko ni ala ngapidi ele fa pe ko no fe no pe fa ia va no foi lá le fa fo fo le tunu ma se foi yo le o le tala foi e se mani ia wa mo foi le no ma fi ia ma te le lo foi le a te ua fa mai mata mo na kalkalo mo ia si tinana le ia a pe o tu ale o fa tu le o pepe io to ino ot ma tinam tu ia kalkalo mo ia ke o le ia lo ko lo fe lo ai ia se vai yo ia ka po inga la tunu ia le fa ngalo inga fa mai to o mai oi como mi fa fa tina ia ai sau no tu foi le tamam tu foi ya ot foi le fa mai se fa mo le tu vale se le facili se oi fo longo ya lo fa melong tu o wale lo sta moto o io ia le nganga ese foi fia le fa ona fa ngalo ina foi e tamam tina ma tu ta po inga foi ia tami foi o fa pena ona ta alo foi ma ngalu foi mo la tu fa tai e tamama tina matua ma se foi tu a foi o le pepe mo faltu ia ile na to fa lo foi ma na ye o le ta ya no ma ye matamu ai ala sa ko fole breakfast la le te pisa de big ma na ye se le breakfast e mo le to ile ngang fa tai ya pepe mo faltu ya ma se foi le pa i o le ainga io tu a foi ia o le ta di fa lo foi ya ma se foi ma sa vale tu matamu e mo yangi tau mafa me service ka rofa mai le fa ko mai ma Talanoa fia ma ka ko sa mo ka wanga e ka ol men ta wa ona ngalo se avanoa e se ai ngai samo tau tona le falitali malo so ma mero patifo ile fa tala vai kiri ke kai emisia ana e fa solo tua pasi mai le lava hotel so ma fa tala vai le na si fia le hotel wata u fo so fa le fionga ile so il fono so tofia ma mero pati wa pe ole so fa ngai lo fa kala vai so lo ina na pito lu ma fa inga te afe ia au tua la le fa solo tua ma tango fio pot ngai o ko se po de ai yo fa pe o ile akanga e pi ke ku mai no mo se king suite VIP suite o luma yo o luma le sa me sa lo pe de lo po la urbo po ai po yo se e moron me pe ka pungi no mane fa to o yo le o mai so tato botino e se mai la ile tulanga mana yo le to filo inga male a fionga ya le pepe me so tai Toleafoa me se no fa tu o me so ka ko o maka ya ni seri ka ko proclamine ya ni so tau fa ya tu tato proclamine sam be boni le la masiata o lo manuel tato tunu mana e fo le tau mana e fo le malu sa vili samo ia ele ngata fo le na ia o le sangi fi fo tata ngata fo le tu sa fo ma tato proclamine eu no tu facili mai yo la saula ria fa fred po kala o fatu o la lo ia la ka mau po o la ko yo o fe la Shaolin master ele foi lá to o fa penal no fi foi ia va tu fa ele nganga fa tai o la fo se o nanga fo le o yo
Ya mai se fo ni se fo la tona ma fai na ma to malang fatasi mai pe na on papa au ma na la loi I South Island ia o lo fa pe na ona fia mai foi fa pe na foi Australia e vo ni so la to lo fa mai ia atu a fai e sia o nga Aiolupotea talo sia fa ftai ia e fa so le agua kure ka o iruma la ke wa ka o ma sangi voli soli me kama ia sa wa yola o me tau fa ilo atu se wa sa kala ko ngo le lang nginga o mai kau mo wa singa ango Aumua ba ka mo singa me o le sila me o mai tau sa mo ile ono le poka la me sa fa solo le market tipo ina tau dia so le tele o tau mawhai sa mo. Man, naia. O le kalo. Whai, ele se. Ia, o le tai afurana. O le mangai e alo whari fuwhi o whakau. Oi. Maki. E wakula ene fia ai uwhi lau rii. O se waka whawheka. Ia ngō nganu ma lau whari fuwhi. Oi. Makua, se fulu kala. Ai ova mar se fulu ia whasi uwhi ko. Se vai ko mo. Ia, i vo whai mamango wa pēna ngō tō. Ale mangai ia. Mangai ia. Kope kong si ongo kong. Ia, menga le wha. Ale wha sukala. Ia, ka konga. Ka vai to. Ava peo ka wala ko e ko e ngano mai ava pe ava vai ko kamar me o vai ka o mai o popo nga avesi ia ava ia ava pe mai fa popo ia na yo tama ainga ia nga le yo le tu o te fa lo inga sa nga le fionga o mo malanga le fo iri le vanu sa wa o mai samo te le tau mafa telefone tau mafa tu ranga uma iyo ai mai la weekend ia wana tu ranga o le wa tatu no nei le fionga ia Aumua malanga me le weekend lo ke na o kalonga mai le World Cup pol maka ia mi se visu anga inga fai na fi inga sau mai la mai oi fiso ngali sa fai fusi inga fai o ka ure mo so ka mi ma futa so ainga fa tu wala ko lo ke visilia ku pe mai ngi ia fai maka uma maka o fe ola wa ke maka Kole ainga o lo ko ma fa nga sa family watching ko nga ese mere ma ka le o la ofesiri e pi o di fakere wa le telo ai tanta to mata ta longa a la ofesiri fo ile le pe o mai ia fufuanga nga fai ia ai le fai nga nai o le va vea fo ia me pe se ma fa fa la inga le maka mai karo ia wala nga le ana ta fa tali nei fia file si to no mai ona fai lo tato por kalam ai ngo mo text re wana ka ko mai ai na mo mai la text fionga ya Toleafoa fa pe mai se ka fa umar cases ka mikila le o wa yo wala la stura o lo kas ka mikingi fia fipol e wa me pe al kalo lo ka mai kala ko fa penga ka milo la langi la poto ka vale ya fa la ngaloka yo kala sole ya ko kala ngi foi ko kala ko ava pe ke ko lo ka mai foi ya e ke mi ka ngo e ke mi ka ngo fa pasi foi pasi lo va pe pi o kala iro ya me ia o ka ku mo ya mo ka ko na la vale wingo ka ko o ki me ga mane o la ka mo le ko ia ka ka se ko ile po se ko ile Morita fa moi Morita fa moi ngai ka makina wa ya o yo le bi le le yo le tu o le wa a fia mori futia fuetasi ai ya le fo tanto wa lo lo fisil fa ya wa vo le tato por kalame ma se tato fa soa ya i vai nga tau ala va na ta auto mai ai I unga ta longa so se ta longa e a fuana pe le lifa de World Cup ya langa pe o ka longa ngi o lo fa nga so le taimi le nei ai ma tau te a fea fo itamu fainga se tasi o alo le tunu ya tai o pitaia tu sai fo yo lana fo suanga tu longa fai plenga e ngata fo le ma tau te asia le grand final ale NRL le ana tali o mai po le sa manisi la vai nga ya fer ma tu fa so ngata le tau mo fainga na ta oto iai le tau fainga le tatu manu samo ai si tatu mo mo tatu mara longa foi mai ma tau fa solo nisi o vai nga le tatu sport Talanoa ni vanga fefi Awene misia talonga lau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis I la stona I luas fo mai tase Oktopa I le Malaya Tamaki Makauro Eden Park.
I tolu tālonga I lea so au fia I tālonga le bar Kiwi Ferns, New Zealand A ma Awatonga. O leo maua pe pau whale I o fisa o le Pacificezy I o Tawa, o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi mala wa inga, lau au whainga luenga po lau mawhitanga. E ale e kale sia malangolango, lau toa Samoa. Moniswa mtalanga wala le o Varselau, o Tasi Onono, o telefoni maasani o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, o le lua fitu ono, fitu iwa wan wha. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le whaatu peino so se wha lewe lawe Samoa. E whaingo fia me uma I le Pacificezy money transfer. E tolu o tātou ofisa I Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele ma le lata le fitu se furu a tātou la la so se vaenga o New Zealand e ma whaio na whaongaina. A whaio e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals ma lana whapitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo I ta vale maututongi mo le masina o ke topa ai hinga whapitoa. Po nise whamtalanga bala au le o Varselau o Tasi Onono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacificezy o laupa anga mo tupe whamu moli I Samoa. Oh wow. Oh God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. Sorry, so come I send myself to pay lunch if I told him my lunch, but okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't have lunch. Thanks. Love you as a family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talanoa voucher. Thanks, Talanoa voucher. You know how much I love you? No? No. Toi fa talo fa le jali mai o program mi malo longa masani fi fa taya fo ele ngan tau lungo le tau tua le tanto Blue TV ma le tanto Sports Talanoa a o le tanto wa unanga va lua ma le NUS General 8 le fo o lo o tu ina tu sa o ele tanto program le nei ile nei fo vaenga o le afi amata mai le tanto fa soa ma se tanto Talanoa ile ta alonga maka uki le po le sa lea na whaatonu ina le grand final le NRL I le vale o le Aumua losi defending champions le Panthers po le Panthers mai sini ia ma le Aumua losi le nei Broncos le Brisbane Broncos ia amata mai solo virangalo le tūlanga na tauto mai ai mai se fo ke lo fo ia le Immanuia lo peki o sa o era nga me po le nkako peki fo na tai mai solo virangalo o se tālonga mtau tia tele. Nei tele ia au nei e lua na tula I mai e sua champini o le liki I Australia. O le whailau tala o le sawa o le tālonga. Ia le ngata whona. Ia e tau te mai tau ala vāia ia ki players a au nei e lua. Pei o le sina tula. A le ngata o le tele fo tangata le lei uma o au nei. O le me sili na o mai tau ina tālonga lea Asiata. O le sawa. A le ngata whona. O le lei fo e whangaina e lako key players po, lako a folio. Lako players e playmaker. O le oso whai. A le ngata whona. O le nato puipuinga
I lako defense. So o se final mtau tia tere final lea Asiata me se foi Toleafoa. Malo, Andy, naso finingalo. Ia kiau ia kung funga sa mai mo mai. I rate this final right up there. Probably one of the best grand finals I liki. Unga o ke pea usau no ia Aumua. Le makanga me al kalonga kukusa le pui male o se fai me uma I lenga I luma makua me uma. So e ka kikilo ke me kongo le ka o le final pe o ilo ka walunga o mai ai o le malosi o le komai. But when it comes to final footy or moments or moments with my opportunities emisilo inga pe o inga langa ki le ya ko sasi ya il Broncos I fangasono o ka ko kalngo muli I course nga sa fai nga lenga ko mo ya vangoa o penwi ko mai kong wa o finals vo ya I kai pia vango kai pela me le ka ko vai ko ngelinga Bluwave ko a le solo eso o vango a mo lo I take lo lenga mo ia o me walu lunga ai va pia ka ko limas full min ke walu ka longa ala sili ma la va ia il Broncos ia ko catch up ia il penry foile ole vanga na te fia siringe foi solo finangalo ma I matematenga sai ma tau tonga me le nei finals ai I toe su valu ia you're right pe su valu 2 minutos muli le talonga o lai 2 mal fa ia le Broncos ile valu le a pegi defi o te longa foi ko kiri o ka ko ra mai mo eu te loia o ruo ia I mo ta longa foi le kuri ai ia wa foi mo ta longa foi le fa lo fa le yang o fa pe o ma o va o le pomongi ha wanga po o te le itato o ile pora sa o te le itali to nuina e koe mawari ai e so utari te runga ma fai ona to mawa ai se foi le to ole au le so rua a me se so finangalo Aumua ile valenga vai au o ia ai ma se le tulanga to catch up me le au penlifi O le fale tonu tu lai mai Penrith. O le kele o la ko mistakes. Le nga kele ele skola mkanga. Aka ko ki kilo ye le kele a me se foi na le manusi lo sofa I mai le Broncos. Le la kele nga mau ia vango ia. A le kele o mistakes ia nga mau. Ale Penrith. Le nga ringa mau ia vango ia ale kulanga na le makau kia foi. O le situlanga nga whare kongo foi na ia le Broncos. O le kicking game le ale playmaker le ale Penrith. Pe o ina le si tulanga nga whare tono foi ia le Broncos. O ngole o kiki ia sa whai le lako playmaker le. Pe o tulanga lana ai ile toi o so whai mai la le e sa le la vala o saunanga le ke le ai le mkanga. Ale koe o so whai mai la le ale Penrith lenga mau ela kosko o I foi la ka ke lo ai le last o le malosi o manava ale au pe o le sina tulanga wa el vanga le fe so finangalo Toleafoa tasi le vaenga na la walunga le talonga le mana tu au ngai e la walunga I le meole base le talonga le speed ia ma fa ngai ki fengi o le defini no la tulina ai ho vai la ye le talonga le pole so sa e le mena tuki pe waru le ma lo se le Bronco pe wa le last foi le mole 80 minutes le maintain lava le o le pengi di fima ma tulanga ole toe close up ingore cap ngai so finangalo e toe catch up le penfas ile valinga vaingi ai within the last 20 minutes Yes, ia kia o le advantage o le Penrith o le ua whakau o final. The Broncos ele yo o is a final. So when it comes to final footy kusa pole le kele o ai olisi au. E ia le etsinga ia o kou keep going. E mo wale vango ne lang ko pukong wa I. Ia kia o ke pinpointing a level mistake kele level Broncos lako kickoffs fully fe me la lolpo la me wo faile sio long I kua wa e o drop out mo out na full link ke le lua mo wole pa ko link kiki sa le mo ko kiki mo wole ia a isi uma kiki lua pe ko link fa mo ia lan ko mo wole el pen sa o ko so manga moments le kalongo ko o moments ke le nga turn around el kulanga o le ia o kalongo na I le manga o pen
every week. Le vo ma sangi vo la ko system la ko i mo final. Sa. Pina menga pe wa fia lusu falo i le fia i le val. I la fa pe wa uma. But awa la vangi ku wala vango i lenga sawa kwal pen fia ngai uanga ngamo. Malo tatu Talanoa nei tamaiti Samoa. Da te yela walanga mana yela vanga le mai Toleafoa o fionga Aumua. Wa masangira ori 4 in a row nga finals ai. A tolu so ole o manu malo. Ele ngata fo la na. Ole aula le Broncos ka ko kilo. E kele laiki kele. Ele o malo si fo la ma fo aula la Penrith. Experience. Ma ko fo la wi. Ko e sa leia tele le lo a misi o lo malo si lunga ma fo fo. E fi nga o i kaiminge yo le. Ya wa fa pe o si a o lu sulval. O le nga fa vai ai e lo ko ele fai o malo si ma fo fo le. Penrith le nga ko li fi lunga ka lu. A misa ke pe vola World Cup la pile fa nge o suanga me e o lo ku langa pressure moments for you. O ingala ke fa decision. It's either you o ingai make o break ai lo ko kai pila o to pakla ngang fai mene o inganga mo kwa kele al turning point no mo inga o me vela nga ko surprise ai a plumbing ale long ai you know long I ku ai pressure wala nga le ya defense ale Broncos wa le sko mo nga le peneflinga mo le e short kick ma awle po ku no ku ai la fa ka le mai le o me nga ole sila vaenga. Yeah, congratulations ile au wale ale Lifi. Ambe se foi walanga to tele Samoa e a fio foi le pito no sini au Italia. Ai ele ngatala ile ole malo ole Penrith ale Penrith Penrith. E pese malo ko ki pese malo wa vai rua ai masa foi le pese malo foi ka ko Samoa ona o tamaia. Ole to tele ole au le to no mala vole squad foi le no le polo langi tatu to Samoa o le lau te mana o tau te fa solo mai ai o le pikia le au ni le lei o le mang malo le na man malo nei penelifi ile fa ta penanga le tatu to Samoa e ka ka mo marken ka lu e me se taronga tele marki wi i ata to ni usila o ani advantage mani le lei o le unga le o to mai foi ile la to mo fainga e me se o tamai o koe available mo tatu to Samoa Toleafoa. Ye kal kongo e nga ho malo el penu flinga ye wal ko kele ya le ka ngol to Samoa ya o alum fa na o Samoa ya le vele pikia ya le au pa wa ave ngia mo ai fa ko le fionga ya fiu fa tani Bonifacio mo le presidente ya la o fionga presidente va pe fo lau ya ma ka pinga ngi fa mo ngi ka kalo klava mlang suaku ya wala ese u malava awa ya le fa mo o ka ko to Samoa ya mang malo penu fi al ko kele ngai ko ya lo fa na Samoa kal ko fo wa pe ole assistant coach nga penu fle coach le ko le tato fa on fo lo ni ka fa ya nga uma me ele nga ka fo nga ya le fo isa mo ko le Broncos ya misi kala pu umalenga ka pe ole Roosters ma okay lo la o ka ko wale fa pe e fa sela ko campi ya Australia li o mai ngai me fa penga ya kalsia ya o mama nga fiu malo o te tonu le fa ngo fiet fi ngol aula le to Samoa ile mai tau ho i le fo mo fa ya onga ya ele fa ngo fiet fa ya onga ma na au va fo ile a me se lava ile ile ia se au o ta alo ia lo fa no tu e ta mala mai ta alo ni o ta fa no ni ta to tu o au mai lo e ta to tam sam se le leo o ka alo ka mangi ia ile si e pa usanga i le si na ko le ko ka umatuni o le la ia ke ala ko ia ka no sia ia mo mai el ka ko to Samoa ia kamangi o le la ka alo ko Australia ia me se foi fenka ke foi mo en ka ko ka mai ki ngi usila o nga le ke le foi ka mai ki ko le Warriors tu la pena Asiata mau o ke lo e ka foi si se o ka ko man Samoa mal to mal ko lang selection o ke lo ka mi ki ka alo en around la ki ape ai long foi ngi se mai pe ka ngi o la alu la ko season lo ma finals in around o le faingo fievo na poleale o i fai a uma last minute de coffee kwai o ke lo ka miki uma sangi ko kongo le o system ne
na ra mala ko ia pe vin ka me ki pikia kwa le vin ka me ki kongo ole wole sa ia va ko ka kongo pensa no Aumua ele fa ngofia ma ka kongo e ma lo si ka ko a ole taua i ole pe no fa tulo tala ole taua i fo i ole malo i le ale penref penface ai me sio le tilo atu a fu ele tanto aulen available le polalang ole majority o tamai sa yai e ta alo le aula ale penface ole si va nga tau ole tato fa ya onga le we nei ole fa ya onga le assistant coach le penface which is ele leila na so tanga malana va la ta mana tato walo mtam fa na nei ai ono na fa ta wala a fa pea e avango uma tama fa na nei ele nga to le penface the likes of Joseph Swali ka ko karango ai ya na initial award ya mis fort kamaleo I really like le kamaleo has le fo wiki mai i le Broncos man tol tama fo ile na tatu tilo fo le ka fa pe amoso na va no pita i ni mai nga fa le ai nga na le va no ai fa pe la mo mai la va no tama le ina io mai mana tofo e tau na isola tu longo na fo le manguelo se World Cup le la fa ngi it's a championship tournament aton wa ke loa o le lato aim uma ina ia ta alo fo ile World Cup mo Australia manisia ai le o le ava no leila nei e me faiona mai wa manga yo likim fainga i o e ole i au atu no eligible ai o e tum fon e ta alo ai tu langa lo tu puanga malo fasino manga te tono foi ka ko pokala me sia to la fa o to sa no va pe fe mo ke lo ka ko pokala me fu la va ko ile karsanga ngata i matua foi matua a alma fa na ni esa leia o ke mingi ko ke o mai ai o ke o mai ka alo ma kongila mai kong au ka ko ku ma umala i ko ko yo po fe ko ka alo Australia ngi sila pole al ke mingi wa ka misanga ye le sa championship foi le ai o i ese foi lo ka alo i Australia ngi sila ese alo ka alo le au lo watu ngai yo uso umaia ko ke o mai marka po inga sa mo ako ai ma tujira jurmalo longa ia wala ne ingalo sau tickets mo le talonga le mari ele ale va to sa mo ma ki we fai Eden Park mana tu lo mo ia tato tickets mai ol Pacificezy e ai mo le sia ma to program le fo o mo ma Toleafoa ole ia tato 10 tickets giveaway se fulu tato free tickets giveaway mal me amakale il tama amantale lo no winga la ole va ia so fo ona imisia la mai mo mai ole amatai ona fai tato fisili ina ia o tu le so talonga walo uma tato free 10 tickets giveaway fa o proclame pe mai tato maro Awane misia talonga lo tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i los fo mai tase Oktoba ile Malaya Tamaki Makoto Eden Park. E tolu talonga i lea so e awhia i talonga le bar Kiwi Ferns, New Zealand A ma au tonga. O leo mbawa pe paulfale i o fisa o le Pacificezy i o Tawa, o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi mala wa inga, lau au whainga luenga po lau mawhitanga. E ale e kale sia malangolango, lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o vatu se lau, o tasi onono, o telefoni maasani o le lua fitu ono, fitu iwa fitu faa, o le lua fitu ono, fitu iwa wan faa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Mo tupe fa momoli, to tong hino pili ma le fa tu peino so se fa le lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacificezy money transfer. E tolo tatu ofisa I Aukilani o Tara o Tahu mangele ma le lata le fitu se fulu tatu la so se vaenga o New Zealand nei e ma faio na whaongaina. A faio e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals malana whapitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo I ta vale mo le tongi mo le masina o ke topa ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le o se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha Pacificezy o lau ba anga mo tupe wha moli I Samoa. Oh wow. Go God mix yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Ia so we ati. Lea. Oh, Vaoliko. Me fai. So the usual. Come on, send me something. Bang on, see if I'm probably my lunch, but okay. Me kinya wai fanga. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. See if I'm more sorry. Ia okay. Mai lo tafa la changa wati. Thanks. Love you. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talanoa voucher. Thanks, Talanoa voucher. You know how much I love you? No? No. Toi whawhelo ia tui lau mai moanga ni vanga le fiafile toi taliu mai o le tātou sports talanoa mai malolonga masani. Ao whanga solo I fo inisio I ungo tālonga ese sa tula I mai le whaiunga fo le nei vaiaso. O le whaiunga fo I lava le vaiaso le nei. Lea na toi alo ai le sunga le alo Samoa fo I lea fusua tui o le Samoa ma Australia. Sunga ia Aiolupotea. Mo lana fusuanga ia ma le sunga ia Jordan Thompson o lena luina le fusi fo I lea le IPF I le panga fo I lea le cruiserweight. Ma le tua o le defending champion lava le sunga le alo le atunu Aiolupotea. Ever since 2002, 22, la firusu malua. Le ana ia umia mai le fusi le IPF cruiserweight champion of the world. Le alanga lu ir ka malo sile mai Peritania ia Jordan. Sisila mai foi maro le atunu e me se foi tulanga no ia tami no sanga fa. Ai pakakuro ila lo makuli o Jordan. A olo fai ai Peritania le talonga. Ia ole asa lua fasoa mo suru fina ngalo tomu fai ngale ano le atunu ma eu le sa iringa malo. Mai tau atu e tino le leite le tangata le Peritania Asiata ma Toleafoa. Ai ili whawaiwai ia tei ia pole alu ho tato tunu ile I lona tau whai le pui fo ia lona ia tulai mai le I tālong whai pele. Le manei tele le fusu ale alo le tunu. Le lona malosi ia ale ngata fo ile o le o to e fafusia le malosi o te tan mo so fo sa fa pena na fa ine lona au vai ia ai mo ila fo ia lau manu ai le lola val metu ai se le au ata to va ai le tino le le mata tio tangata le Peritania ia ai le I fa pe fo le na tamala ia chei le sel mana ia fo tapin penangal tato ia ele I tu mama ina fo ia chei ia le ia tato lo le tangata le Peritania ma America o ka ngaka fo o ka longa ngi fai pele ngai le kulai mai lo ia ngi le ne vai kau Malo fa te mo Toleafoa. Ia e mo le kulfa tai le le alo fo le tunu ia Aiolupotea ia me se fo ia tua ama e langolango ile luso I tapo inga fe Samoa fa mani ina ia le tam fai fo ia achai ia sa le ia pensano Aumua ia o lenga malanga I o fusu I o ka pe al me voile le walu I o fusu I o I lumole o petkangia Number falo le ainga ele fai ngofie ko sa lo wala I lume o pingi lume o falo vanga la yo ia e pe ang fact fo tato fa so vo ke mi o ke o ka ko sa mo so malo pula ta longa o la kapi ia la kapi it's a team sport alvo soanga ia nga o ia mala upanga e lua ka pia me ka kalmo ale oki o io kaika ia lenka ko va ia ia ka mi sanga longa fa ke le vi pe ia kalango aka ngaka ma me wa kwal le ia ka kale jon na ia kwal le ia markingo pensa ngo ia Aumua ia pe ia kala vo ka ko ia ele face kingole ia ka ko vai vo ia chai wala mo ka penga
I se ka ua me ngai when you prepare well I se ka longa ma me uma. E full confident ya o e ke perform well right. Ia o kulang konga ringo ia. Ole ma nei o folio sa fa nga la va che la na so. Ia. Ole so ala vale se ke ngala vea ile kamale a perkangi. Ia ko fa popo ko rola ile marku. Ia mo kwa ile vai mo ole nga vale le malole sa no Aumua ole nga vale orga ka le na matua kinga inga la va ia sunga ia Jordan. Ia sa ua ole nga vale vai le la combinations. Ia langa me fo le vale no suri kapuling. Fa ua telo ya o ya o telo la kapuling. Se suri mukia po se ma o so ia o mana pe fu fo ma o mala. Ole nga vale ala le na matua fa ta ma ia si uso alua tu fo ile pe o la tu le chap la kulesi kamakau nga vale kamakau mai kau ke inga pinga work the kingo body shots wa palasiro ilalo e ku I rich we e saulo ilalo palasiro ilalo avongo mai lo lunga le o so kuno ma mianga pe fa sa mala vo ile fa u sa mala me ala ko apa ko ya langa vale vai le mele mo pa tau apa tau ile kau pipi ida kau pipi ska manen kau mau pa ole kalango o lua ia u popo ia kalango vo nga ka ko nga fa kai nga o sa ole lua o mai nga lua kalanga fa ia kom fai mal le mal fucking o lu ia me ia la vika kala ia kala va ia ia pe igual me el igual me ko kolo le si ko kolo o ko lo ko kolo mana tu le pipi ia eskamala le barera ko le pipi ia mau pa o fuai va tu fa fonga wala ngo me ia ko pui menga iyo kama hoile ke kango mai ore are me awa ke le pipi lo fuai ke minga na lengo pipi lo fadi ma kile kam malo congratulations malo chai tato me la ile talonga le ka ko foi me la kapi wala ngai onisio talonga foi manisio vaenga ya mo ia o tomo fainga tato wano mata mafana wala tunu ai kanonga no blacks mai talia mai suru finga ngalo iva ono ile se furu lima o lava le la ko perform le ai ono se QI se fa moi nga mole ipo tu il ka longa le mai kalia mai soro fina lo ya Aumua na fa popolo le fionga ya Toleafoa o te msalo ta longa le o toi fa sa o ye New Zealand ya la to messe ya sa fa I ta longa yo o matwa a ta ton fo I fo le o fa nga fo ye New Zealand fo le ina ye toi au mai tonu la to game plan mana to nga ta alo ye mana o ta alo ya ai mana tele le ta alo ni sile le ta longa le tele sko te msalo fo ye o le vainga nga tangata ai o le o tu a to fa sa o fo ye ni sile la to ye tele la to messe ye sa I sta longa ai ya la vana lo po le nga ta longa ye wa o ki kilo ku pesca alo fa ngofie ya a o ko la nga o ku le si o lo fa ka ni mangisi au le fo pe o po le nga le kau o ki kilo nga le au ni sile ai mkwadi le ya ka longi sila ka longa le mai kari Toleafoa ia ka ko mai ka fo mai ka ko va ai o I kari le ska mai ya le vi ka alo lunga Six Nations fo le e mo lunga o mkwa le ya la wi kari I kulanga me uma ai pa wa tukut ke lo blacks ia e kalngola lo blacks pola le nga ma me fa pengi ia me se pengi fa kalngola o World Cup le uma na vi la ka pengi di fa pe ngo mai kali ko nga skole mo wai o le la ke lom kwati sa pon la ko ye le la ko executing o la ko me ka ngo fa alo blacks ia o le nga me ne ia ka wa no blacks o ke le ka nga ka me fa inga I mo ya fi ka pio right off ai pina o le lo ku la under radar ia lo blacks ke minge which is a good thing mo lo blacks a lo ke fa ya ku kal ko ngula va o lo blacks se final mai un pe surprise ke wa pengo fa ya ku I ele vengo FIFA selection wa en mele ka falong le 6-2 split al finga nga wa ko valu reserves pe ongol forwards a ko world backs lenki kilo nge reserves la ka mikele half back ma Mackenzie ia wa pe ola fa ia feeling a foster po pialu lima kolu pialu le ngolua pola la bale fo I vai nuku wa de konga fo ia le ele vengo fi ke lo ka kia menge I on kwale half back le ma Mackenzie ka wa ke mire injecta ko con Mackenzie la waku la va o moment se ese man ia o ke lo voina ia ke con wa ke ia
O lau te ona coach space ia lo plexi keming e mole alunga le o tournament. O le so lua mo tanto te no ila ma point out pe single out tulanga nei pele Mackenzie o skamo mo anga mo unga ma. O is this the right combinations? O Mackenzie o stanga tava to tonu fo ile as backup players il tulanga le na vai tanu ma itandia pe nga koe sui fo ile si level o le ase tau vavala so lo fitanga lo langa o le na ta lo mo le back lines. What do you see, Mackenzie? Is he somebody la tu tonu la vali ko nga form up le wa yai spare pe te tau fo na mai tau fa nga fu peki ma tulanga fa pena me se fo I fa first choice. Is it time o anga toil ol pele ki tulanga talonga critical for in finals. La so rufi ngalo Aumua. O te lo le fifiringa na vale lo plax le we la ko numero se furu mo la va o monga. Richie monga. O tamala le o Mackenzie. O io le la bencha usanga kavanga first 5 kava fo nga ia le full pick. Ko kava fo le wing. E peo tūlanga lana ia ulan tō ilo o titilo te peo na e whafsili a Asiata i swinga ia le au le All Blacks le nei e siua la vā o mounga la vā le first choice le ale e o fōra le afa first choice la vā ia Smith ia sue lola ia le po ile pe ia ke onga kamalenga la ngikong le la msalo nga le la la angumel lua le ile afa ngisila ia o isi la kulanga fonga le au kikilo ia le coaches malanga au va fole le malo istalo It's very critical for the coach le paying of echo. I mean sale bench is it 6-2 or 5-3 5-3 lunga elima le forwards a call backs backs langa kikilo e paying of echo il melinga ia le packing la ku kongu ke mekile mkwa le ia mamkensi sa ia makaulia fuila Kilo vola fosta pe fa pe o makaulia le ia Paul Barrett en fai face 5 Jordan fai full pick pena luinga ngal fam kalanga ke lo len kilo I fosta o lo na pe wo yelon confidence mai awa o le vai no awa fa pela ke bo saula back wa shua la ko mekila back ke lo e lunga bench a se sila I wa fa pe alu vai no kongol kulanga me wa o kalanga ma feli kem fing sau e ve no ko sau o so kongol fo sau ku ile ele faila Mackenzie sau va penga I kong ai ma kauri o le Jordan le ia per em fing face 5 kavanga ia le wingi full peki ma o kusa o ka ua ia fo ia lo Blacks polar me le ke manga ia le la wa sau no to le fo mane te la langa le la aso so o mai ma le vaenga le te mana o tau Talanoa ai le o malolonga e le tfatulanga nga mai la quarter finals ia pe ata oto ia ile ala va ale wa ngir ke milingi o le e wi ia falangi anga ia Africa Springboks ia ai antangia mai o le afito ai ni usila ma ayalani ile quarter finals o le asa lua tato yo ma fofonga ma fofonga o le asa lua fatatau o le ale backlines angi usila ka mo backlines o ai le first backlines et tauna line up maltalonga ma ayelani il va ai te tulanga le physicality alenga ta fo ile o le speed matulanga umala voltalonga au mo so vitanga o te salo le backline le au titilo ia le faiaonga o le afa halfback o Smith o le sifulu maunga sifulu lua Anton Brown center Rico Yane wingi salo o telea ma Jordan ai fu peki lava ia Barrett okay mana ya second 5 ole second 5 lava ia lesi kamaleo Barrett Barrett okay so ko bench ia fu ia Brown ai me pe ia okay mana ya Ola so fitangal ai tajire mai ola se mafu anga e justify ile to nga backline le we filia o leo ke longa la mau le combination la vale le sa wile amakanga mai ngole o le World Cup ia ai o le kalonga le sa fai inga New Zealand ke le la ko le songa ile kalonga a me se la vala ko set pieces o lenga ye ko ke misalo le o lenga ku ala vala le la fa nga New Zealand wa ia le afo kalonga le quarter final mana o no o le situlang sono wa o le quarter final
o le whainoa lea. Mana tua o aungi le pia mo o i feko ai runga le whainus. A le unga le whetau i. Pisia, piki la wala le pesi. Aua o le koro whaino, o le whainoa lea. E umalo i, ia, wā. Whawtai. Toleafoa. Ke kongo e whapapa ko sa no nga Aumua, winga o le whamakalanga o le kore whaino le wai se noka. Wai whe inga loa, ia, ai backline ke lo maintain ala ia run on backs link along mai kari half back Smith ia Monga o Barrett ia o Ioane ia ma Will Jordan ma Magdalena ia Fulpeki ia Barrett o lunga le pensilo ke kakalongo ia po wai ku inga o mai pengo fa ku spiliki vo li makolu polo ngolua ia makali vo la ia lang is a physical team. O longa winga ke walu fa pe e ongo 6-2 o longa e ongo forwards ai lua back line o le lua langa le la ke okay lo la e ka mikile half back e tawana si la oi po ai pe alu ya vai nuku pe alu ya Mackenzie ia po Leonard Brown po lava o la vel tamale o Clark le ai o la e sera auto tilo wa jota to wa fa tai langa o lua le je lua pe o tulanga ia le na lua tau tua le tato o le tru o la kilo e una fa nga le europeleki le physicality e frontai le aulea au tilo la ye e una most likely lava e va tutonu tamalo Clark po le po kama konga le o vainuku e most likely ya te wa va tu le wali ia e kau ka fiofia le physicality a me sera per melena esa no ai nei or kama konga le ma Clark e mfaingo mai e sungu ia kokongwe e o te ton walanga afua ia ile mamao awa afa pengi e pension ia Mackenzie which is most likely I pension Mackenzie for fisi ia ele o maua ile pale ngi mama e me konga ngal ko fe ko ile spiliki be li makolu pe ngolua va pe elima kolo nga elima forward a kolo back line o lo ngala kolo nga kilela po ai nga mfinga i Mackenzie left back wa shiwa left back ya po ai fularis ai ngolu o lo ngala kolo i back line o left back ya o li silo la po ai te kilo la me ka utility back ya ka mfinga ka alo sa skula ya ka ya va pe o me kulanga minga I rather play ya kamiki vai no yes ponga ia o almela sai lo vai no ko Mackenzie wa o kanga ko lu fili ia pengo fa em finga face 5 year Barrett mam ia aki lo vai Mackenzie ia makaurile em finga fa pe ke ia ko sa Barrett mai ko fu pe ke mingi ko e ko su ia ko dynamic so le e tasi le tu langa va tu e sa no mane o tatu tasi le ku langa o ke vai kunga ele stand out ta tamaro Barrett le Bowden Barrett fullbacki mana tu fo ia au ia Jordan le kuranga le e always hai a break for ile to tonu matulanga you're the former fullback and man samo ole asa way assessment ile ta alo merkama le Bowden Barrett taru ele ngata fo i tamisanga championship le amaka mai ele captivating moments fo ile e shine ese mai na kamale o Jordan pe asa nge ka alo kulanga fullback ia le line break mar kamanga pe fa solo mai le wingi ai korosi mai te tonu what do you think kel ko ngwa ye le confidential coach ma team ko ya Barrett ongo ka alo fo ye ko langa me kemi o finga ka alo I moments fo ye kupo le me he can do it so he's a very reliable footballer ia fori vo ko langa me okay fa tai fa wona ni so fa so ia ma matulanga ma pe mai tatou fa salong fa business ni Aone misia talong walau tua Samoa ma au malo se New Zealand Kiwis ila stona I los from my tase Oktoba ile malaya Tamaki Makauro Eden Park. E tolu talong ile aso au fia talong ile bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba pe paul fale yo fisa ole Pacificezy yo Tara o tahuhu ma mangeli. Vai fa tau nei lo sau tike mo oi malawa inga la wa faingal wenga po la mafutanga. E ale kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi mtalanga wala ole o vatselau o tasionono o telefoni maasani ole lua fituono fitu iwa fitu faa ole lua fituono fitu iwa wan faa.
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili ma le fa tu beino so se fa le lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacificezy money transfer. E tolo tatu ofisa I Aukilani o Tara o Tahu Mangele, ma le lata le fitu se furu tatu la so se vaenga o New Zealand nei. E ma faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta fa o le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals, malana fa pitoa. Se fulu ni ma pasere wa pa uma o lalo I ta vale mo le tongi, mo le masina o ke topa. Ai inga fa pitoa. Po nise famtalanga bala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa, ma le lua fitu ono fitu iwa varu fa. Pacificezy o lau ba anga mo tupe fa mo moli I Samoa. Oh wow. Oh God, mix yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. Me fai. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu anh chị và thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Me kinye oi fanga. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chị from Morris sorry. Yeah, okay. Why don't I have a channel? Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talanoa voucher. Thanks, Talanoa voucher. Do you know how much I love you? No? No. Toi fa talo fa tu sa mo ilo fa su songa le deva ngol fiafi po fiala fo ile te mau ma ia ile tanto proclame le deva ngol fiafi o le tanto sports Talanoa le nei ya solulu te tasi ele ngato lunga tu insa atu lunga le tanto unanga le Blue TV ile tao le ono ya fiafi o asolulu te tasi ai ole afa ole valu I lunga le tanto NUS Channel 8 TV por NUS TV so tato jinu isa mo da for valu ia solulu te tasi male fionga ya Aumua to vaenga senta longo al tanto manusamo ya mesifo le fionga ya Toleafoa Aiolupotea ya le furupeki au le ya to e faifa alinga tono le malai taimi fo talo le tanto au le manusamo Ua mai ale tatou whaasoanga I le All Blacks ma mese wala tu whaata penanga ma Aielani ma se au wha atata unu tatia mai so le koe ki kari whare kong whikiri ia to tiari tatou me imali talonga piti ma toja what do you boys to loro swafa what do you think went wrong I Fiji why man ko le nga favor yeah temsalo le tulanga le o le matumama ya wala ko ye poama ai ya ula ko ye ke le se le songa fiki mai le afa momo mai le olisi me ke le sala le afa momo ya la lenga le for kikia chocha ya le langa o I ka mai lola ye no fiki o mai lola ile ko fa sa le ya fiki la afa momo muli ya chocha le ya mai o ka lunga ai ke le foi avon chocha de I mo Andy tro Toleafoa I kako lenka ko maka umalkalong I kau was very impressed with the performance at Georgia. I malkulanga for your fucking ngol kalong. Despite la outcome for malo fiki la ko comeback. Ili ave se ile ma ngai la o Georgia so la ko set pieces running or la ko polo me tackle attack. I makali ele scoring at sala lo fali. Ai kau ya. Ila wa ila lo passing. O ngang okay. It was okay. Ola la sa ia mana ia la nga ba le manga yon I kulangal me pa o sa ele fali mo ya ola ruling langa manga ia pas ia ka ko vai ko en melinga fa linga sa wa ka ko vai linga I luma mal sa ol pasi linga sa wa ele ia sa fa ele ise la so pinga lo mo passing o mal ka no ka ko vai fale me ka vai ko nga umal le melnga alu ape lima mingu ke peka ka ko fa ali melu replay
la sa take au mo wala nga sa ngo mengi le nga kiria forward pass. La kiria. Yo. Kiria forward pass. Ile forward pass la ngo kia. O i fa pe nga fa mai le langa forward pass wala nga tisa leo. Fa tisa leo. Al kau dia sko malo nga pang fa pe I points. Aka ko vai fa lau just so. O maka le o ka longa le. So ora va ai la fe ka wit tisa leo. Oi. Fa ko fe ka. Nga fa fel Ngai ka wi wa le la office ngi ai si ka longa nga fa ye te mo elo fa di. Wala nga o ke fisiri la fa penga fa pela o le na isi silan. Pa o me si wala ko le TMO nga ke fa unga. La nga view mai enko ese. Ona nga forward pass. E mamma mal forward pass fel Broncos na score ile kalu mal wa. Le yo le te fa ya tu ne ya. Ile tu langa wa. Ai pe ya ngo sa ngo ya mu. Ola o ke le ale amisa ka ko au Pacific ia ke me complace ka ko pe ve o mo ka le lua le fa ia ka longa vai le te Talanoa le uto fa e mo ai lunga or ko mai nga ile or ko nginga mai nga le vai le silo le e o mo to nginga mai le lu sa nga sulima na vai nga ma wa sulima ki lia le yo le forward pass yo Tasi na le fa nga le na tau fia fo le Talonga le o le head knock le pu ele na fa ile tamalo tu sofa Ona sa lua si sila ye le vanga. Se wo fai ngai mea so leo e to lo lava. Wo fai ngai mea ma mo o si lo o le Talonga nei me yellow card. Me se ato nga head knocks ya. Ale nga vai ko pe ki lia le to le liu or kama Georgia. Ala fo e mo e atu tu so vai la na speed le wa ai pe fa ke ir ko turn mai le pe si ke pu mai le ma turn le ulo le nga fe ko ai e pa wan me le wo ye ko la fo nga ia la kam fa le fo li e pa wan me ka o consistent la ko sa ai pe ma fu al me le prevent me fe ko ai lo ma le ulo tackle ma le ulo kan kala sa mal polo por ke ia pe nga fe ko foi mo ka kal nga is ka ko e fe nga e me fe nga ke tackle ai ko ilo e ke alu malo e mo lo lunga e paula me o technique fo le kam fa i avoid e awang i alu lunga le ulu so me o longo vinga e o lalo kwa i lalo toso kanga kamala lo i ke kam fa i mana yele tau mo fa nga fiti na ta auto mai e wi na tau fa fe le tulanga na ia but they did come back now o le ase fua fa te tau waila i ka penga o ka longa muri fikile la lo toi ma Portugal ya afua le Talonga Georgia ma Portugal le sa ia to tu sa ia Talonga wa tu na yantu pia ka ngia mai la e o mai fe Portugal e wongi ka ku e wone i mana tu moralo pe na eso no a le ase e ono uplift le to inga le vota pena nga fiti ma le la tu seriousness le ta fi o tu pule fa fita wile ya fiti Talonga le ma Georgia le la wa o le ka longa le ma Portugal e le ko e maku mama la kunga le fiki se quarter final semi final e pawa me ya fiki ben va pe kulanga o ngo wala ko makolil forward se chochanga malele me ke difen fa pe ka ikola ka yel me ko fiki fa sa vil po ang fa ka mo fa 7 se fiki polo e kele ai mo au tau pole a foi mero va veo o tanto Talanoa ngai meni o finals ma me o talo langa de o mel te mi leo le aire i mai se eu tere vai tu ai so malo tato peti nga mai talu na mata ni o menge peking o me fe ka kai le fial fang ka ko ma ka nga yo me fa pe na ko angi me fica siring fen ka ni me o le mai mo mai o mano le tudo o lai mai tau a tatou upu matanga. Ia, ringa malo ngil penu fil Broncos. Lei fa toi foi o la mata upu le tele o nei Talanoa ngai rea se me woka vai a maka ko peki luma. Al peki muri ale le fane po ingai mai fa kasi. Tatou toi foi mai la i Talanoa le a fiti ma Georgia. A fa apea o ile tapena nga fiti le la talo ma Portugal. A fa apea e alu e fa ka malai fiki. Wa toi ono mawala sina vanoa Australia. Ele ko chef mo Oscar. La le wingo no se no nga Aumua. Me u fa ko ka ngale le wo. Ole la kwale afiki. La kwale afiki. O la ngale fa ta o tole la fuala. Ya wala Oscar ya ni. E kel kon fo ir World Cup ngi se World Cup fo ese fo wa ke le ka longa i fa mo moinga mai au ngi le mo ko impresa ya Georgia, Portugal la a ko ngi Romania ya ele fengo fia ka longa la ka lo fiki ma mo kel kon mai o le menga kupu ia ko kupu fo o le te nau na ia mo se va no Australia to isa wilunga
O le winga le ale piu tau o to karo no piu kau. Ele ma fainga ka kal ngoi Australia. Pe fa pe ola mo ya eri ni kai. Tengo pe ola mo ya kal ngoi ya ke mi fa inga ya weo ya. A fa wale ole tulanga ya ele fa pe ame o tatu mana tu mama ya Portugal. Ai atatu Talanoa stats matulanga uma. E matua fei malo fiti talonga le. A fa pe la malo lo fiti talonga le o matua mauti noa. Ya mau kiri ro por me o already afele ise mai Australia lan to ya na wata mo se kala Kau kau. E wa ke te kala. Wa ele fa kalonga afiki ma choche. Ole van kau uma kanga kai fei fiki. Na menku. E ale ala malo. Fatu they did win. Le. Oloke ofua. Malo lo le taronga le. Meli mai lo le. Le ofu. E ka fufusi ya. Ele avea isi ole ofua nga mai mo o ele va pe. Ai au ta wata Talanoa ne ya Australia ma se fa tu la tala le. Wa ese a fo wa matuta Talanoa na ni se fo ila to lo o mau Australia. Wa ese a fo tu la wa ile ai le la to fo tala ya you know e ka ule play minga telefo ela to Eddie Jones. Yeah. E se fo tu la ya va no na ave i na tama fa na utala vo nei ma for the first time. Ya ai pe yo le la to fo tiro fa pe mai e ka ma fu mai le sacking o tama le o New Zealand le o Daverini. Ai wa po le time mo se ta pena. Yo se longa yo se fai magic fo ile le to fa ile to. E mali vela fa un longo kilo pokala me e fa kalngo mai fo ia isi vaenga fo o blacks me fa penga me ka kai ma la kapia kia ia. E mali o le meu pe fa le con Australia o so New Zealand so songi Australia. Ai aku pu me Pacifica. Ele mangi se fe so ia. O le mela la cosa ole fa ia. O mela nga kia ia fu ai lo como lo ma fa. Okay, o kulanga ia me wai ale o kupul fa le con Australia. Ia le vo fa pe in New Zealand. E kaunga kere nga lunga so songi ma ko kilo la ko super rugby po ma rosi po la lava mea which is on me manga ia ala vesili o feo i ka ko o lunga Europa po la Pacific ai le feo so fi mai so so mai i ko kusal so songi Australia ma Australia ngi sila ma so songi ko ko ngi lu i Pacific ya ka ko fiki mkonga au kula fo ia walu ki kilo lo lang e fiwa ka pe ku la ka ko la wi lo fiki konga sa mo la ai lunga e tu langa le wo ka ngoi sisi fo de te bilenga Msaro ka ko pokala melenga mo ka kalngo ya Eddie Jones le ko ofi mai le sa fa siri mai ole asi lo ile ko saulo Eddie Jones ko chile umman ka ko kalngo ye wo mo fo ka ko ko maka manga le me o ye Australia a vo le ngo vai aku e fainga ka le saulo o Eddie Jones o nga na iki kamangi a le ko kalngo fa mai le la iki mo le o feo ye experience ole ana saulo me le langa kalngo ngo fa ku ya oru fainga nga malama ka miki na ikingi ile ko nga game plan ne sa mo ma Eddie Jones o nga lo ke fu aku o le vanga develop ele coach le sa o fo le Daverini ile de building o minga na ka miki ka manga inga o sauro la Eddie Jones sui ako ya ka ve ese lo mkama ile ya o manga ka ngo ile mele matulanga yo Oscar ele foi ngo foi aku ele na ki pe o Oscar ese kulanga le ka ngo te matola so no na o no le ke fu aku e whainka ki le kamikingi wha maasangi. O maasangi fo la kou i e kausanga i e whianga maa fuka i maa. A mesi fo, ke le fo ka meki, ke le players i lenga sau Eddie Jones ave esi. A mai ka meki, ia isi players fo i. Ia ua kwa le weka, pe ala lenka kalngoa, ia. Usala kukupu mai mela, leu koe vesi mela uria. A umanga ko tato a fea. E sao e sao nonga sefta, pe o mea wha pe ele o Eddie. Ia pe levenga kalngo e foi ia lingi la pia Australia ina mo linga la kotisi meki ma ba ki kilo a ku se me fsil ka wanga il ma fuanga ka kalfenga ia ka ko ia ma ia fe ngila ko e me se a foi se kulanga se me ka we nga fa malo lo e te veni ai me se la la ka me World Cup ia lo ko kalngo ngi lo kalngo foi me ina au fa me ia lo kalngo me i kulanga me e develop ia ka meki awalis elo se World Cup develop ngi molisi o le merifi manga i le ku Australia ma fans response o performance i World Cup ngi ia ale ka falongo ia ko lo ko lo kala ngoa e le men kala ngoi le fisi le si media pe kala ngoi i le au Japan ia o me umanga ale pe o e fero fa ia tani e kulanga ale pe o me langa e fo ia le ngi la pia Australia ma la ko me fai
Ole lau tiro. Lau tiro le lua fionga. Se ala fai tau te loi. Wa tata amala turo foi fa fonga ba to te lo Samoa le Australia. Wa tata amala fai vole au le Australia. Ever since na la to tulia ile tama le tonga foi le o folau ono o ana saunoanga foi ele na au mai talo tus pa ia ma me fa pena. Lana stands foi le lona tantonunga fa keusian. Mankuanga makuasa manala Australia ka mikili ma sek. Ai mana tua ole paipo quote le na au mai ele o sona opinion. O je lona te do sila fia. E tango nei toi fua fa ma fo. O inganga start downfall me Australia. E ma ko ka kelsian ko fa mo le tuo man malo ma me. Wa fa la o mai ai. Wa e fua ai. Ele o se fight le va nga le yungi la kapi a kensia folau. Langa ile ngi upo folau upo kuspa ia lang kango folau quote. Ana nei tato I tu pa fo ile tu lo nei fa fatama fa fatene le fa fonga mai with due respect. Ai te na ho ka kongu ke fa bea Aiolupo ma Aumua. A ki kilo mai la wa te lo wo to ta ma il fina ngano le tu fa bea. O le yungi le e o fe ka ya folau. O le fe ka mai ke ya o fionga. E o upulanga upelingi upo folau lenga fa. Lenga ko tu mai ai tausa not tausa me o fa pena. O inganga ka vai mai wa kifa mai ya e vai wo ai au o au sanga onga sike pua Australia ele ma vai ona ua matua luluina atua matula no winga isa oina le saunoanga campisi le na fai the great Dave Campisi wa tatau ona toe kilingi uma mai ya I kanga kare komunga ye ko ngama no that's just my own Tele se fa fita au de lo tu lai tonu. A me se foi la lena angina foi lena fisiringia foi tele au tustala ia I jonjo mortalo. Or sa unga kula ka long ala interview le ia Japan. Ia. A lu ko fa le interview o Japan. Ia ai o isi bone tu langa ko kilo foi. E foi ke a fa pe o le fa tu la fono le o le feme ia I tamata. Ne tu la fono le ia kai koru ka usanga kai fia ka usanga. Kau volanga apala I faiao. I coaches. I wal mele le si coach. I nga le ngapisi me fai ngofia. Nga le lusu ngalueng. Kai pe foi la au ngi ka ko Pacifica. Pe wole a walo lual palangi wole ai. Ya o mai I le Pacifica. Wole su e ko ngi la ko profile. Ya o foi la ele coach. Wole foi na tu langa tau no titilo ye. I tu la fono pe nei. I le fio so fa I la I o faiao tu langa. Ya e ka wango fo fa umale kon kala ke le fio ka usa. Yo fa kom fa yo ile ngam I al mele ile mo ka usanga ai wa pe yo le sina tu langa fo na le o tilo fo le ia ile tu langa le ai a ulta te poli langa o manga ko fa umale o ile o ile o ska le no ko fa langa o yo Toleafoa langa fa mai o eri sa wa ya le foi la ko fisilia ko la mo ya ke au ia fa ngole aso ma ko langa me e ka nga promote ka ko komiki Pevio Fiki ya Simon Louis o coaching wa oleva o Simon oleva involve Australia I la kapia Australia la mo kele knowledge mal understanding fo le kulang la kapia me fa penga la ka ko kamiki maka ka we au ngi ka ko ka kiloma ai alum fa na la ko ye fo I sosia mala ka mai ma ko mai ka longa ke mingi ele fa pe la vonga palangi mala ko no e mam la la kapia le ko le fo ye le to mai fa na wa tu lo pe ka ngi ngi msila Australia ka pe la malo fa ta tu malo longa fo mai a to fa soa le tau no unga na le tau fainga tato manusamo era nga tele o ni so mainga fa tau fainga o ta to ia le polo lang ia malfanga so ra tu lang o finals O ne misia talong wala tua Samoa ma au malo se New Zealand Kiwis ila stona I los from Tasi Oktopa ile malaya tamaki makouro Eden Park. E tolu talonga I lea so e awhia I talonga le bar Kiwi Ferns New Zealand ma au tonga. O leo maua pe paulfale I o fisa o le Pacificezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga wala ole o watu selau o Tasi Onono o telefoni maasani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa o le lua fitu ono fitu iwa wan faa.
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe fa momoli, te tong hino pili ma le fa tu peino so se fa le Bluwave Samoa. E whaingo fie me uma i le Pacificezy money transfer. E tolu atatu ofisa i Aukilani o Tara o Tahu Mangele, ma le lata le fitu se furu atatu la la so se vaenga o New Zealand nei, e ma whaio na whaonga ina. A whaio e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti, mana tua le Moana Rentals, malana whapitoa, se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale maulitongi, mo le masina o ke topa, ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le o se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacificezy o lau ba anga mo tupe wha momoli i Samoa. Oh wow. Go God next year. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. Ano me fai? Sao điều số, con ai xem mày sao cũng kêu anh chị phạm thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Ano me kinye oi fanga. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chị Phạm mua đi số đi. Yeah, okay. Why don't I forget Jango? Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talanoa voucher. Thanks, Talanoa voucher. You know how much I love you? No? No. Amalo anju fa Samsung sa mo livang ole fiafi ia i rongo le tanto sports Talanoa lo Blue TV me se foi o le NUS TV channel 8 i livang ole fiafi ma le fionga ya Aumua vanga me se foi o le fionga ya Toleafoa NDI Aiolupotea i le nei foi fiafi le solulu manto me mai le tanto tong faingan manu Samoa ai le yo tu le tong faingan manu Samoa o le unga sa yele ta longa Africa me tonga manu malo Africa faso ma fitu i le se furu ma le valu le au tonga ya malo fo ina tato so Pacifica la to fo tong fainga ya ai o le unga tasi fo ile futia ma le umele le ta longa na e moni so ila to le ma ngoi ungol ta longa le faso fitu Africa i le so ma le valu tonga ai tato mai le manu Samoa or ka longa ngai o matua faitau ese fina ngaro malangona e ko kikia kangia mai ka longa fiki ma Georgia peita ina na malo sila fiti hang on o ta longa le o ta longa de lona faitau peti le to de le tato wa manolia o faitau to mo le mo le se quarter final se manoa se quarter final peita i wole taula wole fa mo ora so ro fa finga ngalo le fa tino hino le ta longa me se fo your game plan les no tato woman tato ya pani. Was it a right game plan or was it a game plan that should have been readjusted? Manisio vaenga ua taunu ua ile taunu unga lea lo fina ngalo amata mai lo fina Aumua. Ya ole mo na tu fa malo ho ya lum fa na ole tunu me se foi le pulenga ma la to tam fainga. Ya tu lang fo la to ile ta longa le faingo fi. Ole foi na ya mana to tele votato. Ya tele le no e malo tanto a la wa ya ele silfio ele fe ta longa le me sia au le pa o mo ta to tal no ye ole polenga foi le ole speed le la mo mai apan a la va ye pe wa focus ke ka ko lu mai set pieces mo tuna pena pe wa lu malo se ka ko a ngal ta to no fa ngal tanto ka ko foi flea fa Pacifica ne ole tulanga lana le la wa ye vai mo ko fa ngal va ya pangile le speed le nga fai ta longa ta u me le na maulunga ya pangi e malo ele yo mai ya pa olmo pe o tula fola le ta no ai momo ya kos foi ka ko sala le ka ka ngo i fe ta longa le mai pani les ya ka ko me yo sala mistakes mo kula penga ya pe o tula nga na le nga kula i ka longa le ka ko ya
le whaanga yo inga ia pangi, ia ole mkwa speed ari sa whaanga wide le whaanga ia pangi le polo, alu mamau, ia koso koe kako, tulanga pena, ia ifoi kako mistakos, tulanga pena, ua te lea ila vano ia pani e whaiela tosko mala to ai. Malo whaptai, Toleafoa. Ia, e momo whamaro a wawasa wa pevo ia kako au. Ia ka konga sa ave mai ko pes ya ko e velo fole lo pes ka ko is not good enough. Ia ke kongo o kulanga e penga fa ia ku I ka longa fa pengi o moment sa ke mi vo I ku poise me e fele fai unga ke mi ola pressure ka longa. Wa nga e vai se kanga ka ola lava e kulanga wa a o lunga pressure ka longa ma vive si solo le nga kalu falu kulo kingo malo mama tu mama kulanga le pamu mani ka le lava a la ve ka nga yelo ma fo decision e fa yo e pe ka po fia lava kulanga me lan ku ya ka ko le si tingo ka ko le fingo fa nga ingol polo ya is ke mi fingo ka ko decision making kulanga me a me se ka defense ke le ka ko mistake sa ya me volanga costly fo yo ka ko ka singa ye nengo o nga upgrade le si ka ni red ka e ele mfinka ko ka alo kolos fulu foi mingo que ngal ko su fa ka ko au pe even over ko game wa finance me ka pela me le ka ke le ngam fa malo lo e pen le e mo ya ka ko ve ko pu e pe a pe ngo fa ya ko technique o sui uma le pu e au ma me kam fa ya wangi au ye wa advance lunga mi se la ke mi ka long fa pengi ai ke wa ye ko langan men mo le ko le ya pangi ke mi nga ye nga ka ko ve ko pe abstract ya kia wai ya kulanga me ke le lo voli ka ka nga prolanga wiso nga ya kia wai ka pela me le ka mo ska ia skola ya pan ya pa ka ko vai ngi ngo so mai ku obstruction aka ko vai le nga ia ka ko defenda nga ngo so ku nga anga va pe ka ko nga fe menga e il fa ile sala ya nga le e kos le malisi me o ke mi su ya ku ka ko research ko va ko kwai ia kia wai o le van kaunga wako kongu matavao lo veke swinga foi ia foi le kaiminga nga ia ti sena matavao foi lenga pase le polo ai alu yuka nga props ingo mayuka denga lu ko lenga ko ia o so fa ia ko ti penen ko kiki amo foi ko pe nga a isi me umala o kaiminga nga amieka nga kai pe an ka kolongo mo o le van kaunga mo ka me kilo tamatini ia ngale pasi o levan kango he's a good running halfback ele kamo ia kai pe mensa ngo ia mo ia pangi o speed ale fa kamo mi se vela ki pol o mo quas power on al ki nga kali so aungi killing mistake ia kai pela mele ka ko vai ko ilinga pasi ia nga yuka ia nga le au palsi mala nga kama nga ko mayuka mela nga ole si vai nga Toleafoa ma Aumua o te toi fafo ia mai ala o coach na faile vaso le no mai ele tala tama foi le numero 1 foi le Argentina ina ua tau mamante po le ase ungol talonga sa mo mai apan na faile tala tama le o Pablo Matero le numero 1 foi le Citalo Crusaders fa mai e ilo na loto e ono malo sa mo peitai a faile a pinga le speed sa mo ele va vela ta alo ia pan ele manuia ele ke le mafia le o sa o tonu ale le mamate ma eu te no vose mesa bo sa ele so no ngamo le van ka fa so le ole ho tan no mata mana o mata ta penal ta to au le ta longa le ole speed le po ana vanis ka longa fo le nga malo i ka ko ia pa ele ka ele ta o le men pe fo nga ka kalongo fo i ka longa nga e moia a ka ole le woka ya pela tulanga na le no mai ni apa ole sa o talonga tulanga pe o tele upu matala isi talila na afa tatu talo wala nga me se foi na uma pe o tasila tanga tana la walunga le tele foi upu matala now o tele tayala ia tulanga fa pena ai tatu tala no i highlight na tupu talonga male reality na tupu mai wala nga le sa no le fionga tola fo te yo fo ia ai wa levanta una vatu tonu songa me tavau le angol me fo botup ia ko nga sky stay o tero por game plan foi le na atu la tau mu dia ia songa tau matini tama foi le no tau seto mo pas wa por me anga ia ole wa mo tato wa no e kau ki pressure ngai le lenga ia mongi offside ia pang ia ko recara male ki fengi ia pang le ngai lava le pasial tato polo matulanga fa pena
Le lan tau mo le swinga le last 15 minutes. Le na to ato ke cha pa ilta to atu na usuia tu la tamale pe ale tati tau no so fa so. E ele si pili fa 7 sar kamale o matavao. Kama foi le nga o mawa le lea. A o manga ya makwa pulesa ya e fo weki ya pani. Ko se sa ya mana caps fo i tato te la se le nga sao mai manga matavao. Nga sao mai matavao ku ulo second 5. Nga sao mai inside mai ya McFarlane na ya lu pas ya. A wail pasinga nga lagu ko ya anga kuwail pas ya ku ya McFarlane le nga ai kulanga me o me a moments porque o anga mo skol nga mkwa I whainka ngā solonga kāronga a pio kaimi whapenga e ka ua kele. Leo e tā ua Asiata ia le tātou halfback ia ma le game plan tūna pena. So siam tanga tālong. E kauanga laelo o alua mawhau players I le game plan le ngā sauwari coach. E tupula vai so tālonga. Ka ko fika foi so se aulava e koe o akula ma le malosi ma le paole ma le role wale stick to game plan wa anu lo fa usala wa anu fa so au kwai pe e tulanga na happen so se e kupula vai so se ka longa la va po super rugby ka ki vai le si lo ava ngomu e koe kam fe ngomu kwai pe la tulanga la na e ka kau ia I ka kengi matama pena ka kalango avai ku lo wale work le mele sui ala ko al kuranga ni e koe sui o kua le last 30 minutes wa kuai pe o le la ule au ki o e fa ya a faila va o tulanga le o la o uska ia foi half back ma players ia le game planning e kai foi pe al bene fa ku so wa kele nga structure ia coaching o kama Pacifica kai mingi ai le o misi le flare le ka ko Pacifica le o fia ka alu ka pi ka mo fa nga le skills wa kele le mau structure kele mau over coach fo ia kam ka ia nga ka ngoka rola ile pe pasi pe ka mo ia pe ia o ko nga mela nga le ku o le se amien ka nga ele ka ko lus fo isa sa biri fo o la via ka mikile o ska mikile la via la taleni ia a McFarlane ka ko lus fo very mobile menga ko fe ko anga pe ka mo e tamateni ai fi me ko kongu ia hita pe inga mo lo la lo alu fafo ia mena inga mo wa fa so o fa ngo fi defense la ko ia nga poloka all day long o winga la fam kalanga e ko fa mena ko catch up malisi me o le game management kilo le waki ko fia e fu inga e ko ka ko mingu ke Ole tele yo tatu o vanoa no mo fauna la siele nga score. Tasi le vanoa e so no ina Toleafoa. Le sao nga break mai ai then amata e matavao break mai lo martatu center. Second center. Tamale o Aumua manu. All he need to do straighten up ai le pas. Ole kongi o polo na amatua kildi ai overall ka ko kamera McFarlane. E sao ku isika ko backline. Ya la ngai toi tongi ko vela sa po mai tua le vatu runga le melesi e causa po mai ku e fainga tana mo wala nanto inga sapo e foi disi vai nga fa pena foi e foi disi sin mo foi no topo foi pena na mo foi le line break ai sa hu foi polo e pasia ya ata vai foi la skills foi e fa nga mai foi e pela le euro peleki me tulanga fa pena po le foi kingo ke leo ma ngongu isi kai e vai ko la ki fu peki ai loa la ia ka kai faf ele fa ngar ku kong I fa fora la so pe ngal meling skoi pari la ro bowling ma ka le pasi la kwali ku yang sapo me ku but that was a still good timing pass mantua langa ngai ku mantua anga mau le polo na it could have been a forward pass langa ele le pasi ka wal men ka ngo fa ye ngol ngal fa sa o ku ulo ya me fa o lenga sko fa ko fo I moments ma kaimi Okay, ola mai se le tūlanga I le talonga na se tātou tōng whainga nao la lewa le manuia le tātou tōng whainga I Japan. O le a se avanoa, mo alanga, o makua ke le ala le tau tuwa iai. It's reality. Ai e mawhai o le au le e mawhainga ko whako ila roa. O le a se maenga mawhaone tāpe nai nei mato well prepared tātou manu sa moa marwhaia onga mo le tātou tālonga muli le so nei ma engela. Ia wala tau ia.
ka ki ringo e ngelangi langa peorisinga me va vekerenga efekti ma fo ka ko Pacifica ka umai loa o Blacks wala pe e ngelangi falangi ave esiringo they were already ya wa so pe fa inga ngalo ya ona ko ke le mo e ka unka ko malo ile ka longo le mai ngelangi ai ka wala ko malo se pongis awa ale se pongis longo winga ile feng sao ka ko ale risi ku langa ya o ke lo foi por a ku sia vongo mo isi players ali o la fresh isi players ile ka alo ile mo sia vongo so ko fisinge foi nga o le si tu langa le ko fi fisilia la o hole mani ola ko mal ku langa o ye ia lima sopoanga o le ko ngua la ve o ki le ko la ve sopoanga e ka kau ka ko fai o nga maka ko management nga front up po nga le pola ko kulang awa maka le fo le ka ngu ma so po anga li ka alo ai nga pencil ka alo nga nga sau ko la nga uma lai okay o ka fisili la va a sia le me o la le mene o la o yese me o fa le ko le ka alo ka male ma si vota tulanga wa ka fa nga isi ka mai i ka alo nga le yo mai ton yo nge ke uma fo fa pe le ai o ke msano life fresh le ko ke le isi kamai a kam vonga lo manga fika kai lo ye malo fa tai ole ma wa se si fa lo jeleng or finanga lo fionga ya Aumua ma ya tato fa salon fa business ni Awane misia talong walau tua Samoa ma au malo se New Zealand Kiwis ila stona ilwas from my tase Oktoba ile malaya Tamaki Makauro Eden Park. Itolu talonga ile aso ya ofia italonga ile bar Kiwi Ferns New Zealand ma au tonga. Ole umba pe paul fale yo ofisa ole Pacificezy yo Tara Otahuhu mamangili. Vai fatau nei losa tike mo oi malawa inga la wa faingal wenga po la mafutanga. Ai ale kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi mtalanga wala ole o Varselau o tasionono o telefoni masani ole lua fituono fitu iwa fitufa ole lua fituono fitu iwa wanfa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili male fa tu beino so se fa le lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacificezy money transfer. E tolu atatu ofisa I Aukilani o Tara o Tahu mangele male lata ile fitu se furu atatu la so se vaenga o New Zealand nei. E ba faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga I Samoa mole taino palolo po ta fa o le loto tomaiti mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo ita vale mo tongi mole masina o ke topa ai inga fa pitoa. Po nise famtalanga bala au le o Varselau o tasionono. Po telefoni masani lua fituono fituiwa fitufa male lua fituono fituiwa varufa. Pacificezy o laupa anga mo tupe fa moli Samoa. Oh wow. Go guy mix for just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Vaoliko. me fai. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu anh chị phạm rồi mang lunch bắt đầu kiểu. Me kinye oi fama. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chị Phạm mua đi số đi. Yeah, okay. Why don't I have a channel? Thanks. Love you as a family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talanoa voucher. Thanks, Talanoa voucher. Do you know how much I love you? No? No.
Malolo sa livang ole fia filter jeri mo ye por kalam ole sports Talanoa I lona vaenga fai ole nei foi vanga ole fia ma to ma futai foi ia ma fionga ya Aumua to vanga mi foi ole fionga ya Toleafoa Andy Aiolupotea fa ole tato wa fa so ile vanga le wa sauno ile fionga ya Aumua le mafofo ile pi aka ko ka fa ka aka Portugal pe wa mawalunga ka ko malo pe se winning le mafofo ta umaila lo peleki me fa pena pe wa ai mana ile to la lo na mai ne Aumua but ka penga ko yer ka ko manusa mo manisi tamata alo ole si foi vaenga o ke fia ta paso ro finga ele ia se kai mi wo mai ko ka ko wingi e ka so mai le ngai ko va tu foi le so mai ni ava no pe fa ka mi ai polo tu fa fo ma tu la ko pena ne ole se vaenga I so finga lo fa popol mele wa sa no e Aumua ta pena ngale ka tu Aumua le ta lo mai ne lang ya pe va sa ngo Aumua e ke uia e kai mingi va sa mal ka ko ole bright ke mingi ole la vai ko pungi mel fai ko World Cup only happens 4 years fa ka usanga ka ko World Cup fo ke mingi I o fanga mo ko al ka ronga mengela ile ko ye fingi wa uma ko mai ma me o yai ma me o ko pu iskalo ngo ke mo mo ngi ya pan o ye fai me le mo lo ko fa mariel mai mo ngale ko langa me uma ele iskalo ele fingi ko ingi skala ko fa ya ko pa uma ka longa me ngi ya ke auia ka kongu foi ko ke me faia ka ke me faia se so se me e me fainga fai o le loko o lu manga ruenga mal fi ngau ngai ke o ko uma me uma ia ko e fa sa uma ia fai ia me ia uma le ia uma ko ka longa me ngi ngalo uma ko ska longa pe ale le ko performance ka longa ne me ngela alo fa tai Aumua fa tai de vanga wa e Aumua le tu langa foi le e ka uro le ngole pe o inai tau vai ma fo le skemi ai tu le loto me se vole wela ngal vanga le ya sopo anga wala ngai o fo ya tep ia paule le tala la tamai me le lava ya sono ta fisi so fa pe le fa manu dia ia ai sa o lenga o mala ta longa fo le tu yo no tu atu ale ne sa tu tonu va ele fa muli ole la vai le fa pena ini tu langa fo le leoni manu anga ma vanga fa pena but e ma ngai ya ke le kamana nga ya te ula vai ele sa we amata le numero se fu e fa tai fo il tau ngale Christian Lily fano ma tulanga o yaima ai pi mana ia fo ile vai ngale na te amata tulanga langa experience e se fo le ta longa wa le fo langa te ko ma tulanga umole ta pena ngama ai ile ta to lava au le manusa mo manis o ni tulanga te luasi ile fie o lua te tau ona to ye ni fetu tu una inga o ka ko walo ko ai ka longa le ai any positions we're talking about key positions ngale e te tauna to e fetu tu nai maybe change po tu langa fa pena fa na so no lo fionga Toleafoa la ia vai ku ye o mo la vongo ko ke maka uma ai kama nga piki el coach so this is the time mo e wa vasa ma ko vai ngai ko ke kali mai ai ile me lo ka ke lunga laula po ai piki po ai yang ke vo va pe fa ka lo ma le squad on va pe ia ngole ngok lu ka pe ine po ai piki e la sunga va pe ko uma a pa wal me nga i ma ko ye le sko ka lo ai maro e pa wa ngal me le o fa ka li ke la ko ma me uma la o i vo ila ko pa wal ko ka lo le ko ia ko ku po i se ko lu fa ka usanga o mga ia ke wa ia o kulanga mai proper ka ko fu peki ia nga o nga o ai ala piki po fo ia le fa fo me ko kam kalo o ai piki pe piki o ke kalo ia lu malo loko a ko malo ma fa fa i me u mai preparation ai fail world cup me ko i sa vai me ko i kwa ko va ai inga ko kama ma kinga ma fa nau mala ko ngu au ngi ngalo me nga ma lo fa tai Aumua ia pe anu fa atu Asiata ma Toleafoa o le aka alhoi ma uhunga pe ye ele hoi pe foi ma kuma ma ye no ko le ko fa le kongoi al kai minga le fa kungi ave esel manga ku funga le popole fu le ngo engela engelangi le ko ki le popole si siau engelangi le ka ko kaula ye le vai pole fa engelangi la ko ya lo vai lo rim al kai minga ya ava pe voi la fe feelinga ku sia vango mo isi kama ye le I mo avango
yo kim salo ola mo kwa fresh sa kamanga koe manga o kamanga e fio o runga e ka o mai foi sa ka unga ko ka alu ya ai e fuara vai le fitfitinga al faya unga ma coaches a kai mingi o ala va me ko koe o le ngongi a ia ka kaua unga ise po ngesi vo nga ka ko nga ia mo se va ngoa ru le ile a ia fu la ko o la ka pi pe ya ngo fa yaku le ke fisi ni la van ku langa le ia ri mo so poanga ia le si ku langa u le ko kala ngoa ia ke le o ka fa sa la fu nga le ya ka ko kama pu watch out ia pe yo so la ya o va ai o ka ngoa ka ia Brian Lima Alexander Tuilangi o le Peter Fats better watch out mo kala ngoa mai commentators ma ka nga fa sa lau I isi au hunga le va ai o mo kwa ka ka kia le ki pen ai dangerous ke le ka le mo le ni na me o tu ka ko ka ko va o le afiki to so va mo senta le e ka mo le kong pe wa ya tanga tai tu li mata ye le va ai nga ye fa ke ye le si au ya o le nga me ka ko au o ke mi ngi o le lu I la le ka ko e ka wanga ko malo ya ingilang e pe anu fa o le au ke fisiringi ana vale le kulanga o e mo ke le ma o kulanga le ngiala uma kwa ke ro po la me o ku po le sika fish fa coaches management front up ma fa maungi a mo sao a o le alo a fa o le fisiri la o le ako ngwana me o ku pe fa fingena le ka alo li ma so po angal ka mo muri le o le ako mua pe fa pe le wa e al telefoni si mea e tela ina front mai lunga le ruling vo le wala vea wale fa wa winal tournament e wai e ngo mo se va ngo se ska ka fainga wa ku ai fo le esa backup player o como vo le call up player fo ngal ai e si vai ngo te fi siringia lua avion o le mele o le team culture te fi siringia la vale vai ngale ai time o lua ta alo ma le loto le spili lo ko awa ka ko fa sa mo inga le mele I to tonu fa ta longa le spili le ka ko e loto nu pe malo au ka penganga o le extra bonus ngai runga o lo ko marau pride fo ile ka ko ya Samoa now se o ki lo kula va wi wala ngale au mai lunga le tele o nei o na po tele me au mai lunga ta vai tunga la wa mana yo lo I cultural advisors wa ave fo ia o le nganu ma tu langa ile traditions a Samoa ma ai ka vai ko isi kai me se fo ile tu lo tele fa pe o fa tu tau le po mala fo isi kai mi ele fa funga inga o ori o kamaka alo le valinga o ulu ma tu langa fa pena ele o afia aya tau taimi na tau afia na vai ngai tu langa mai tu tono le culture le man Samoa fa fa kai se Aumua mi se fo ile pe ngo ka wa ia le mele ngo il ka ko mani se vai ia makua ma pe lo ka ngo fie kulanga o le mafua anga o le vala winga le ka kalongoa ia wangi e whakamala vala winga oe mai lo se mea fo I sau mianga oe mai e mawavopo inga ki alu repuse o loa kungu e ke le it's more than loa ai mawavopo le kiki ia loa fea kungi ia le ka kaunga I ko kongu inga ai o le mea ko ai ka kongu fu la boia I maala ngonga ai awangi ngalo ma ko ye e ko I mansa moa for life kali mai la I le ka po ingal ngia ma Samoa le e fai ma kal kongu se ma lo ka ku yangela lo ka sa o lo fai o ngelangi la fe mai il manu gaming ai a fai na o angi me ko ko ya ko va vasa ma alo vo mfana ya ku ma ka lo ngamul muli ai o kotsa le ka kal ngo ye o kotsa ia ma me fa pengi o ka wa e si le po fea e kupunga mai oi lo fa singo manga o mea umalanga a mamla mai ka ko manga vo si la fia e va vasa ma alo mfana o la tu pe nga fe ko foi ko ma ko kal ngonga ngi ka ko fa kal ngoko ia fa ka ualo vala a winga fa ka ualo vala a winga mai ala makanga o ka alonga se longa wa
Ia mafau mea nga ia ka ngu fu i mongia ka ko famama. Ma lo fatai Aumua la so fina ngalo vai. O le wa fafsilingi la uftalinga asiata ia tulanga le tu manga foi e tono le au ia me se foi tulanga le wa e tau me sauno i le mail valinga ulu tu ele se me foni i taimi foi ia le te Talanoa una to ia i taimi foi sa ia sa o ko fa ko inga foi ngale ko le au ia au e feololo la au ngi ka kilo wa ale kai milenga mako ia i asiata se o mai ai si ia ele ape o fe o mai ai si ngai ka meki fo ngai ia al skali vo ngale o le kui mai o le isu kui mai va lo ka sa la ngai kui mai le kalinga ia wa vali lang wanga vali sama van mu wa ia ola so mua le ola so mua la va ma le afi vo le fai ngalo wa ia ngau mololo ia fa tonu le fala ia le o nei uso ma o le aunge elo se aunge ko ainga elo se aunge kala pule sa ka aloi mana aunge la usa mo yo kayo ia uma ngi le ka koroku mo o ki va ia wa vese ia ko kalinga ma ia wa isi ko mai ia mo ia yo mo ku mai fo de mo yo va ia kungi wale ai mo menga yo ko fo kayo wale ai vadi ngolo urunga vadi mai fa lang muanga fa lang mumu mana ia yo nga ka ma fo le o fai mai ka ala o le kuma le kuaia maleanga ka ko sa moya o inga le tama o ti fa le uluma tulanga na ai se vola ta o le fa fsili lo fsili ai le va pe fo le ka ko fai ngai fa pe tu o le va pe fo ngala ka ko sa mo o ai ka ko Pacifica fo le wa ya o le tulanga na sa le mato wa tau ta fa tontonu foi ma fa mala mai ai o tu ia ma fia ko inga mo ma ko kilo ma ka ko ka mo ya ku yo mana ia lo fina ngalo Aumua le winga le na le te fai atu ele o fa pe o a me o tau le po malafo ai langa o le mai mo me foi to tele ile au fa le au mai tau sa mo le tunu mai tau o le tunu fo ye ave ana fa manuia ile te mi lava le ai tamu mo mai tama mata alu ai a fa ilo tele tunu a fai o lea ua ave te tonu tu manga no o le tatu ina ia mori ta ima fa masani wa tele o le au le ye ngari kasaka ko loko le sa o melani a ila to mo le tele ni soifua ma soifua ma no fo ma e tunu fafu e ka ua le ave fa masangi ai pe ila tatu tilo tu pe ila le fa le ave me fu le fa ngo karinga malo mar ku fanga o ava mar folfolanga o sua o le basic sol fa Samoa a mo ia ilua kusa vali mangofo makaukala ma le va matangata e la via mare o kingo le uru fa funga ngole au le anga o hanga nu fa Samoa e ke sala le fa au manga ia o lai nei tama nei manai fa nau nei o kua ingu i kua le fa Samoa villages e le valia ngi urongi kama e le umi fa pengi urongi au manga teach them mana to foi la o lena e sa no foi a Toleafoa no fo fale o onga nei ma mene ile loto onga saule i lungo le upule o le whataua Mari le ngofo fale o onga ia ele ai so whaka wainga walanga ile si tangata e tino ia e sau ai leo ia Jakopo o le winga o le whamtalanga e tesi le mangu Samoa o le mawhauwhau o le kalapua a lesta le ka aroai o le kalapua a Toulouse le o le Crusaders o le Auckland lenga ole habit foi le longa ole masani ai watu la tatu cultural advisors mai la do management or whoever like ave to tonu ma e fau tuaina tamata alo nei ma fa manatu ia ile fa sino manga o lo e ka alo mo Samoa ole ku e pele le leila o ka penganga ai mai faku kanga ka umai ma la to tapo inga oi se pia mange e o ka au la lenga o faiva tapo ia e male manuia ai ka vai ko ai tu langa wa ai wa pe wa tu Talanoa fo ile le puleare kamalo makua ia langa sikai di fai mai fo ma tu langa bena o le representing ale au ale atu ia e kai mingang mako ia maumu ia kalngo kola o le ipo lo lang livo kasi mako e manko ia sa no anga fo ia palmianga kai mi ato fila na fai kala al parmia ia me se for capita ma mis ka sa ia mal parmia que foi il fa kai mang Samoa wa fie milion al kam fai promote Samoa le lo e kana kam kasi ala lo al mang Samoa World Cup livo kasi
O aku makulisi, o aku makangaka. O le mea langa I mawhau fui kamka alama la kolangona. Le ke leo le mea le culture. Lau nganu. O le nganu, e walo whaku malau mama. Ia penga whea ko lau ka alo, lau ka ukala, o me ke whaia, pia wei mai lau aku. O oe, e ka ua veinga lau. O le ka ua fwoi langa, me peo saungo. O le ka ua ia mea, ngā fwoi kaimia, kaimia e mak peo ruisa, o le mta afa. Mai ka ma fwoi le leil fasamo. E ape pese me ngei pesa o le mako roku wa kofua. E mkwa le leia. O mea umanga, e a o ingai, e le ngata o ka kou, o le ngu, ma le loko o mea ngai fui lua, le Samoa. Ma lo fa tai o no le tatu tai lam fai o le si vai nga o tatu wai e le tatu nga foi le a le fo ile ango fali mani o mana ia fali e le o le fale a o le ano le fale o le mele a wai po le a fo le fito ta mai ti mama lo si a le attitude to tonu matulanga fa pena e sai tia matulanga se vetuala utala le o vai nei no mai ata longa tatu man Samoa o fa ai lo sa yo le malo le tu nei ni so tama fa na ya it's a normal thing o ke ro foi nga lo le mawangi me kai me o ko langa sa le Facebook ma social media malo lo au je lo le tele au ila to fo sa pe mu ka kai longa fa le o ma tu langa fa pena anyways o nei ona po wai lunga o mo social media le tele o fina nga lo fa le ai la me mali o ke vai ko di au mua ma Toleafoa te mai tau pe a sai ia le palangi anga i ka alo se pala o fa le tonu mai mo le particular games a le ala vata longa ile o le ka overall e kere o vai e admit mai acknowledge mai palalanga ma say sorry foi le pe a vatu ni feedbacks ma e say sorry mai palangi tamatan tole ai se mero ke ko vai ko di ka ko kama ka alo Samoa e pe a sai ia tutanga ta defensive ma offensive ma pe fa le I mai ma ma toi tau ai mai foi le ma a va ko palangi a pe yo tama foi le professionalism le te tati tilo tuai pe a ma tu le tu lalo ma le sa ya le tu ya palangi ke le mai oh yeah well you know it wasn't my day and for that I'm sorry done and dusted la ko kom fai diska longa ai pe a tong yo ka ko ri e ko ngi mai ai pe va pe mai vonga le a ko re ka alo o pisa ola so fina ngalo ile va ngam ia no ka o foi mai ngale e sa le ya ngo ese ngi ke mi o professional ka long ai e mai lo au ko makam ka alo profesa wai ko ko la o man kasi al au man kasi me le ko kioi o la o man sa mo la o la ku o la ko fula le ko le management mala ko le I ko o la ko nga e kam fai fa ma popol au I au wala o me ngi il culture la au makulanga I fa pop o le loku mlangu I ko mo ke mile ma fu kai makulanga wal ke le alum fa na ni ele fai ngi me e se foi culture au makala pula ka al professional la mo kupe wa ava pe ol kupe ia e kalangoa nga o famalie ia aile kalangongi loku ile kalangongi nyangu faia nyangu me va penga a kalangoa kula va penga vai lo ulu ma fai fale ma sele lau ava ia va ko me e lo ava ma a ka ko samo a fai ngela ia le fai ngai vali vo va pela le a me langa e lunga la le ko kongo kanga kai avele a ora ko ngai fa malo sia kalangoa one on one mo le player kalango lum la wa ko ma kango ko so mela kali me kalango mai o me le ka nga fai ke kilo le e mai mo mo le nei lava tai e nga fai ako e uma fol ke mi nga le fai o kifing mane Aumua ya ole na usa no tu e Toleafoa ole na fo ai e sa ole la va ia o Asiata Pio na e fa si tu langa le fa ka tele isi ka ma sa ka Pacifica nga taking a be ia pe a challenge fu nga le ia tu la fu na pena ia ole na tu la va na ma le winga na tatou ele fa ka ko tau avea ia tu langa fu nga le se me fogoni ma se me se fautuanga ia po se me fo e tima e tu e wale anga I ruma ia ia no fai te tenga fule pe ia na e ta ufo ia wala ki foi ma ko ia nga vai kai mi le se le ngai me ngi social media foi nga e se mongu lo pe se fai ngo ma ko ngi lunga ko ngi lo ia ka mo hui o ma sangi foi le ia u saulo va ia se famola lo makaria le ole pole io o e fa penga la verso I fuanga e ngai mtato wai e kalango kul culture me ia Aumua ma ka lia foi me mo anga I social media nga kai
asa ul fam kalang nga me le me walin ka kilo Ah, ka alo ka ke after field e fai me family e mo me uma Porque e ka ko recalling la pia pak se full ka usanga le fe ingal man le pia pak asia la culture culture me la le fe koi ku wal mo la wal ta o ia le turanga le tano ia e voi na i uso ia o pe o tamale o ma pe uso le ia ele sa mato fono fo talo i o le anga kama nga pa e mai ai le ave senga na vale lo sa mo nga fusu ele kama lo sa mo se le e kala ngo manga yo le au sa mo na yo e fia kama finga vai mai yo maka ai a fa pia ko maka vai culture fa pia ko pong sa tu ilo nga vai mai a peri va pe o fa pia ko pe ya kumalo mala Argentina ni moro ni moro ai e mor kam ka ya culture ka vai ia culture o lo nga fa menga ku i kwa ke vai mai ke vai mai brother ya e mo ko me pe pingi lo me ka ko vai nga ko i ma kai mi au mua o maka ve ka lo er fa pingi ai o ka alon kwal de ya taurungan poka le va ngola viafi o ani tulanga foi o le tualalo ya tamali nei ya awane I ave a aina mari awo foi nei tetena I lo finangalo awo foi nei pa o papa iyo e tupu le fatu tu e taurungo longo awa ale foi ni se fa so ma vatule tu ya malofi e ke kari a inga le au mati nga ai lo tino pe o tala fai le langi malofi ai ni si o mai ko ya muri panga mati tu malofi mo so ni atuma ta long ia e au nga na fi to penai ata yau to lunga la ma to por kala me ma to fa manu yang ai la fai van manu sa mo ta no ngam langi le u sa no ia le fio nga ya o mo to vaenga le fo ua sa no am fon fa pi le fio nga Toleafoa awangi ko wangi si me la o fionga va sa man ia ma tatu pulenga atoa e maisio tatu tama fa na po ile au la filifilia to manga or ka ko final nga mari engelangi eyo alu mane loto this is our quarter finals eyo o upset le tilo umayele la lolangi au te loa tatu manu malo ya engelangi wasalangi ako mari tu langa o ta penanga alu to favor to mamana manguia ma to fa manu yanto male au so tu lo lan tu sofa mai se foi o fans to ale mai moina le fa moi ma tanto programa ne fiafi tu fa tasi male over male toru se la ua feta ma fa nau a sa moa ma tu nu so se tafole ke lopi le ma tu fa tasi la ngolango tu fa ya sanga yane e le tai au manu fa moi o la foi le tu langa le ata oto yai ya italia la foi manga fia male tu maule tatu longo ya awone ngalo fa tau tike to Samoa aso luas fu martasi o le masina le nei lo nunga to tolu vai aso tatu felo ai eden back ola o mau o le Pacificezy money transfer era ngata ile ya onisi o nanga lo fa ilo lo dele fa dele Pacific Ford Pacific DIGICEL Pacifica male la to lo so ngata fo ile o le Pacificezy money transfer with the New Zealand Rugby League committee era ngata fo ile o le Tasi Market fa tele e le nei vanga la fia ma to ona Asiata falembalu me se for fionga ya Aumua to vaenga male urupo Toleafoa up tamanu soifua mai mnuia